go dumedise wena moye motle wa mo Africa Radio Television. Lebitso la ka ke Thuso Dlamini, ke bua le wena ke le sebakeng sa Haholo, ke ka Haholo ka mona. Maobane re ile ka ba le ditaba tse di lang tsa hlella phutselatsong ya hao mane, tse re ile ka utlwa ho tsekisana wa setsa ka Haholo ka mona ke beng ba ditsha kapa ba reng ke disa tsa bona. Le ya reng o rekile ka mona e leng le India. Jwale ka tsatsing lena re tlile ka matla, re tlile re itlisa ka bo rona hore re tlo batla ditaba tsena hantle, re tla di batla mahlakore kaofela, ka ska ba ka nka lehlakore le le leng ya ka e ka re jwale re na le thahasello hodima ditaba tsena. Ka la pele le ileng la qala beke ho la kupa ntwa yeo e la qetelletse amme ba motse baahi ba haufinyane mo utlwalang hore le India lena le ile la tla le batla hore le tlotla le tipela a tlo etsa taba tsa hae setseng sa hae kapa sa reng ke sa hae, mme taba eno ya tsosa dintwa ho la qetelletse ho ba le ho tungwa, wa ba le ho otlwa, ho betsana ka majwe jwalo jwalo. Mme ditaba tsena di ile tsa fihla sepoleseng, tsa fihla ka hara pele ho ofisi ya Disport hona mona Central mona mapoleseng. Jwale ha ke batla hore ditaba tsena ke tle ke di toloke ka bonna, ke na le nkgono Makwena. Ke na le nkgono Makwena Matjama ya tlotla ka fa ditaba tsena, a tamela pela ka atamela pela ka e le hore ka tsebe ho hlahella ka mona ka ho ba bua. Nkgono ke a o dumedisa. Ke a o dumedisa ka lebitso le matla. Re ile nna ra bua la e le hore ra kopana tsatsing lena la hao se monate kapa ka ditaba tse batlang di le, empa ka jeno ho kopa Ho jwalo ntate, di sa kopaneng ke dithaba. ke tshwara ditokomane ke tsena mona nkgono. Ntate. Mme ditokomane tsena tse ke di tshwereng ke tsa kgale, ha ke qala ho fihla lefatsheng ho tloha ka selemo sa 1985 o re 1985. Ho jwalo ntate. Ke tsa kgale haholo. Ke tsa kgale haholo ntate. A ko go hlalosetse nkgono hore na setsa se hantle ke sa mang, ha e ka ka jeno se bontsha se tsekwa le India le ke sa hae le wena hore ke sa ho ditaba tsena di seng di le makgotleng. Setsha sena ntate ke saka, ke ile ka se abelwa ka molao ka dilemo tsona tseo tsa bo 1985. Nkgono. Ke nkgono Maina Efa Mokwena le yena monga setsha sena. Nkgono. Mme o ile a hlokahala. Ka morao hore a hlokahale, o ile a siya moradi wa hae a bitswang nkgono Malili Harriet Mokwena, Ya seng a sa phela. ya seng a sa phele le yena. Nkgono. Mme rakgadi ha qeta ho hlokahala, hwa sala moradi e bileng a nang le kgaelo ya pono e leng Violet Ngwenya. La ka mo tshwara hanyane yena ka mabitso, empa he re tla batla lehlakore la hae le le. Ke a leboha ntate. Nkgono. Ntate. Jwale ausi enwa wa rona e re neng re setse le ena ka mora tlhokahalo ya batswadi, o ne a sebetsa lekaleng lena la LSPP ka nako eo. LSPP ka nako eo. Ntate. Nkgono. Mme ditokomane tsena tseo di tshwereng ke tse bontshang hore e ne e le kopo ho LSPP ho sehela bana ba hae ba kganna, ke ne ke le teng ka hare ho bona. Jwale ya ba bona ba boetse ba araba ba bontsha hore ao le ha e le mono re sebeditse ka phoso ha ka lore le, empa he re beng ba hao, mme re tshwarele empa re tla lokisa diphoso. Ha e sale ba etla ba lebellwa ka nako eo, mme ho ile hwa qetella ho bile le mangolo a neng a tswa hona LSPP a bitswang, ha ke tsebe kapa ke tsona dirasiti e bontshang ho abelwa sebaka seo, e leng transfer e neng ke e etseditswe lebitso la ka nomoro eo ya setsha sa 232. Ntate. Jwale ha re ntse re emetse batho bao ho tla lokisa phoso tsa bona, hwaya mme eo ausi eo se mosetse le yena, ya ba jwale wa retire le yena moo mosebetsi wa fela o tla hae. Jwale ha a sa le hae,
ke mo re a ho yena re a mo botsa hela ditokomane tsa rona di ka jwala ha o se bile o tlile mosebetsing tjena empa re so fuwe ditokelo tsa rona ula ga ntse di setse morao di tla ne di tlo fihla ke mona mo ke eno ile moradi wa mme ile moradi wa mme Malili wa mme Malili ngwenya ya ntate ke mona mo itseng qetellong ya letsatsi ba lo afumantshela hore re se sa fumane ditokomane fela rona ntse re tshwere tsane tse sa le re di fuwa ke baholoholo ho latela nako eno ne re selwa ka yona ke shebile dilemo tsena ke tse ya ntate jwale re se re bona ho so fihla ntate ka 2012 ka selemo sa 2012 ke ba tshwarelo se bua ka tsela ntate ya bitswang ntate ne re sa mo tsebe ka nako ho bona ipatile re ile ra bona fela ho so kena dipampiri tsa makgotla ho thore tlo phethiswa mona ho re tswa re tshentsha motho ka dilemo tsona tsena ntate yango ka 2012 jwale ke mona mo ke ileng ka ha ho jwalo le fositse mona mo letlang ke ha Makwena Matlamo ha mo le rekileng teng ha moradi wa rakgadi ke mane le 231 ntate jwale taba tsa ka teng ha ke di tsebile ke na le thaselo ya tsona hakalo ke na le thaselo ya ka mona ka ho nna ntate ha re tle ya ba ditaba tse ho etsa ho tloha ka selemo sa 2012 ditaba tsena ke ile ka di isa diakgenteng ntate ya ba ho ba le mohlolo wa taba o etsahalang dipampiri tsa nna tsa ha thwe di nyametse ka kgotla jwale ka ha ke mothwana ka ha ke mothwana le tsebe hlakileng ya ditaba tsa kgotla lena ka etsa tshalo morao e jwalo hore na taba tsena di tsamaya kwa e le hore ke kena ka kgotla ke bolele ditaba LSPP ntukolele tokomane tsa ka ke tseba ho dula ka bolokolosi bakeng sa ka empa ka nnete ha e sale ho ba le moferefere ono o ile a qetella jwale o ntse o hlale mafukwano lapeng hula ba le ditho tse pedi tse hlokahalang lapeng ka ne le lefu la tlholeho kapa e ne le ke leng ka ene le la tlholeho fela taba tsena ne di ba amme jwale batho ba bang ha ba hana ho tshidiseha ha o se ile ha ba le bothata fela ka jeno re se re bua re sebaka sena se o buang ka sona se na le ditokomane e le di-lease tsa teng wena ka mqena o ntso emetse lease mme dipampiri ke tsela tse re o emetse lease ho etsahetseng hore be di-lease di se di tswile fela wena o ntso emetse ke bona ka hona le phoso e etsahetseng dipakeng tsa mme tsa eo re setseng le yena le lekala leo a neng a sebetsa ho lona hobane enwa ya rekiseditsweng ya reng ke monga mona ena o thwe o tshwere di-lease nna e sa le ke di emela ke beya letsoho phatleng tse ke theile mekganya le ka jeno ke emetse lease eo ha ke e bone ke se ke bona ntate a sa fihla sa tlo senya jwale a re o sebetsa sebakeng sa hae o di bone ka mahlo di-lease tseo tsa ya rekileng mo maobane mapoleseng ka mahlo ka nnete ha ke ya di bona ha o ka baka fuwa monyetla wa ho di bona ha o fihla elele ho la thudite ha ke fihla ka elele ke lo botsa rona ba ha ka e ka lisi ya ka e sa le ke ya apply ke lo botsa ka ke sele na ba tsengata ka nnete ba ile ba tsamaya ba ntshebela nomoro eo ya 232 ba fumana file ena e ntjha ke ya selemo sena sa 2025 ba bontsha hore emme lisi e buang ka yona ke ena e tswile jwale e se e le ho ntate ba mmolela ka lebitso ena wa le India ka re e ho le India ka re empa o tsebe ke ka phoso ba ndwele nna ntse ke emetse empa e se fihle matsohong a ka jwale ba bontsha hore ke tlameha hore ke kgotla ke o bua taba tseo tsa ka kgotla lekgotla ke lona le tla etsa qeto mme pele ho moo re ne re ile ra biletswa ka mapoleseng moo re ileng ra kopangwa ka teng le India ha o se re le ka mapoleseng ka mono ntate o la re o batla di-lease o batla bua fela le motho a tshwereng lease e seng rasiti jwale ka re ntate nne ke tshwere rasiti yona e le ya maoba le maabane ntse ke tshwere letsatsing lena
go ba le sia se fina tsona jwale ne India la tlhaisa dilisi di inti ya halka ba la di hlaisa mpa he una tshwere file e bontshang gore nna ke na le tsona ntate ke tsena ka mona ka di ka o fa tsona dilisi jwale ne ke sena thasello ya lisitsa ha ne ke na thasello ya yaka hore ke jwale ke batla go nang kgono dilisi di tsile jwang ka nnete jwalo ka motho a ntseng a maketse wa Mosotho e bileng a sa hlakelwang hantle ke ditaba tsena tsa molao ke a ipotsa gona di lisitsa tswa jwang tsa transferwa ke mang go ya le Indieng nna ya tshwereng ditokomane tsa ka LLA ka jeno e neng e le LSPP maobane ke ntse ke a soka ke fumana yaka jwale ebe ke tla botsa mang ha go le tje ke kopa o thusa ntate ha ke tsebe le nna ka nnete ke tsietseng ke kopa thuso nkgono ntate wa o re yena ngwana wa rakgadi wa ha ona sebetsa ka LSPP ho jwalo ntate e le go batla go ba le pelaelo ya gore ke ena e tseditseng le India lena dipampiri ke belaela jwalo ho ba ka nnete le linti ya ka pele ho sepolesa se neng re le ho sona maobane o boletse gore ngwana eo weso o ne a sebetsa mo LSPP a kopana le yena o la quota le lebitswa la motho a ileng a mo romella ho yena gore o kopa hore a mo rekisetse setsha jwale ya ba lokisa he o rekisetsana setsha ke nahana gore ha bua ka setsha o bua ka karolo ya 231 e leng yona ya baholo ba seng ba iketse ya batswadi ba hae ntate athe o bua ka ena eo nna ke ntseng ke letile thojane ke emetse hore ke fumantshwe lesi ya yona nna ona le teng ena mapoleseng maobane mang ngwana ba kgadi wa hao o bile e leng yena a rekisitse re fuwe tlaleho ya hore o bile teng mona ka 7 ho ntse re fihla ka 8 ho ntse re fihla ka 9 mme ila ga ha o ila fuwa potso ya rona o no botswa rona o rekiseditse ntate a Sharafo setshana ke tsaka tshwarelo o rekiseditse le India lena setshana yena a raba a re ho jwalo ke le rekiseditse a ba wa lokolla o thwetsa maya o khutlelela pele ntate jale ho tswe go kopano ba bana sepoleseng ntle le ho tswe go kopano ntle le yena ho ye mong wa bembale la palena le re emeng ho lona a ileng a botsa ha kena ka moo ka meeting rena anti motho ye mongwe kwa e o rekileng ka ena le yena batho a hayo wena tlo aga a bulanga le meeting ka ntakane ha e wa le sio ile go ha wa fella meeting ona le nna ke tlo kena ba go itsamaya ngono fitlhele tsona ba le tse ditaba di mothating o feng go ane tebello go hore e ne tlameile ka patebello go hore e be le ya tswa sebakeng sena le suthela motho ya nang le dipampiri tsa mona kapa e be le ya le go hona ba le tse ho etsahala jwang hona jwale mothati o re leng ho ona ntate ke mothati wa ho le ba agenteng ka jeno ka tla re le agenteng mme ka mora agente jwale ke yena e seng le o supa tsela hona go tloa le mona jwale se re le batho ba hae jwale sa supa tsela hona le tswale ka e jwale mona mme ke ntse ke sa phuthuloa ka nnete ke ntse ke sa phuthuloa hore motho yo no tloa tla hobane ke motho e ke mmoneng hore ebile o na le tshireletso tjenana o tsama ka maseko o thia hae ke motho wa mogolo ya bona ka hara naha ka mona jwale ke a mo tshaba ke re yo a ska tloa le yena sisinya metheo ya kgotso ya naha e fokolang ena ya ba jwale o tlo qabanya le ona mabotho a rona ka ntho ena ntse e etsa go ana batla o kena malapeng ka sheshe ntle le tumelo ho no tlile ho rwana ka mona ka lapeng ho no hlile go le hobe ka nnete ntate hoba le sethunya sela salla sa dila sa gubella maponisa a ntse a sheba o thuke kgaketlana ntse ba sheba gona mona e hlile go la ga thunwa ka nnete ne ba shebisitse ho yena monga lelapa lena
ke re ba fosa batho bana jwale hela le yena o thola o tla ka seteng le yena ka ntulang ka pitla e beya thekeng ho motho ho ba ya ka nnete a re ile o a dunya jwa sa nka pitla ke utlwa mothula ba paqana sa se ka nnete o no hlile o le thata ya nkgo ya wa tla senang se ka ja ka nnete mma ena tela motela go ja re tetwa go ka nkgo jarete ena e tloa hona mona mo o e bonang tate mo pakileng koloi terateng mona ya tsamaya a go ke batla jarete ya mme maena ke mme maena ke mme maena jarete ena kaofela e tloa mane mekhukhung e morao ela ke yona mono wa tswa mekhukhung e hodimo ela go tswa dikoloing mona kwa kena kwana ya ntate jwale thekisetsanong eo ya bona e ka rene le bona ka hodimo mo dikoloing ya ha ke na le thaselo ya ho tseba gona o etsahalang teng jwale ka nepo go no tlamehile ebe go dielwa ka ha e ne ba di tsamaya hantle ba se ile ba dia ha o sana mo a dulang yena mmaena eno no se ile ba dia thoro munyana ya nang le yona na e etseditswe ke ausi wa hae o sa itulela mo ke sa tsebeng ne bile ntse ke hauha ke hlomo maena yofe maena yeno ga ngwana ga khadi yeno ga kitsitse ba se ile ba dia ha yena ka nnete ke se ke bile ke hlomile le pelong hona o kae mole ke ka mphumana jalo go sa bula ka ho thwa hathetsane kwana gutla ba mosipa ba jwale gutla mpherekanya ba ne le ho bona ha bone jwale ha o setse le khutsana tse jwalo o utlwa bohloko ha le motho o motho ba gisitseng mona o na le bokoa ba pono ntate ke ene nwana sebetsa LSPP ya ntate jwale ebe o le jwetsitse gona o rekisitse bokae nna o la kaya ka nnete ha bolela letho ha sontla le letho mme ke kgotsofetse hobane ha ke le motho a nang le thaselo tseba taba tsa batho tsa ka dingata hampe tsa bophelo a tlhankgo ke batle ho ipolokela hore ke hodise bana ke bona gona bophelong bana ba etsa jwang ba ya le kae ya nkgo ntate ha ke tsebe nkgona na ebe hona le mo ke sileng teng mo ka ga jetsang babui ba rona ba ema ka TV gona o setse ka nna ke tshoka ditokomane tsa nako eno tse bontshang hore ha e sa le o emela ditokomane ke a bona hore mme Mmalelengwenya e leng ye mong wa bagadi ba mama ena ke eno la ka ngola lengolo a lengolo LSPP a kopa ditokomane jwalo ntate ke bone ke a bona hore LSPP ke ena ile ya mo arabela mme o na le mong re sa mo bitse ka mabitso ke a bona le yena o se ile ka leka hore a igapele ka dikgoka sebaka sena ntle le eno wa ha jwa ya ntate le yena o la le ka empa hele hodimo la mokwalehela a hlolwa ntate yena ke a bona hore LSPP tabeng ya eno a la batla hore a igapele le yena ha ke sheba mona ke a bona hore LSPP la nna ngola e kopa tshwarelo ka hore e la dumella yeno hore a be teng ka a se ke a bona ke ena hore ba ile ba kopa tshwarelo ha ba ya ka mme ke a tse ore ha e sa le o tshwara dipampiri tsena jwale ba ka ka tlatla go etsetsa dipampiri e leng dilisi jwalo ntate wa ka ke yona pampiri di tshwereng haholo ya bana ke yona ena ke a bona le mabitso a lona ka ofela teng ba kae bana ba yeno ka ofela ba se ba iketse ba hlokahetse ntate ke setse le yena eno a se fupuwe le yena jwale ke ntseng ke le ditsietsing hore na mo a teng o phela jwang a sa bone a le hole le nna ha o molate ke hlile ke ne ke hopola jwalo ntate ntso mo rata ngwane ka nnete ntate le ha ile mona ke molemo wa hore ke manyelo a bola ngwana ba mo tsetela ka ke la ke molemo wa tjena hore ke kaini ya buja bola ngwana ba bele mme o na le morerong ngwana o empa ke a lemo hore batswadi bana ba haile badimo bana ba rona le ba ya hana o fositse empa ha ka tla he a tswa ha ke re o ile a nka tsa botse manoni ya itjella le ha ka khutla he a le moputswa le jwang ga tla mo amoela re mo hlabele e phofotswana nyana ka ge wa moela he ngwana le mwana a hlaswa a nkgono
ka nnete ke a leboha hle nkgono. Ke a leboha ka nnete dipampiri ke tsena ke tla fumana dikopi le nna. Ao ke a leboha ntate hle. Ao ha ke lebohe ke kopa thuso babuing hle, ke kopa thuso ka nnete. Ha ke batle ha ke tloha lefatsheng lena ke siye tabang tse di tjena, bana ba tla sala ka bodutu. Ke kopa ka nnete ka boikokobetso bohle ntate a be sethunya sa fatshe ho sebetswe ka molao. Re tshwere dipampiri le bana ba bang ba fositse le bona ao e kgutshwa le maotomane ao e maotomabedi yona ne ka isa ne boetse ao ne boetseleng ka nnete ha ba itlhophe ba itukise thupa ishape fatshe. Ka nnete ke a leboha wena moye motle wa mo Africa Radio Television. Ke puisano ya ka le nkgono Makwena. Re bua ditaba tsena e le hobane re batla tlhakisetso ka ha di ile tsa fihla ditsebeng tsa rona ka le ba mo Africa. Re jwale re tlo tla re batla bonnete ba tsona. Ntho re tla etsa fela ko hore re batle mahlakore a ba bang mabitso a bona sa hlahelletse kwano le ha re kopile tshwarelo, empa re tla leka hore re mathe re lo batlana le mahlakore a bona. Jwale re tsebe ho tseba rona se etsahetseng na ke sefeng mona. Re tla batlana le lona hape le India leno re utlwa hore na hlakore la hae nna ke lefeng, empa taba e ntse le hore na re etsa kopo akere jwale ntse le hore na o tla dumela kapa o tla hana. Re tla mo kopa o tla dumela ho buisana le rona kapa o tla hana, empa ha dumetse bua le rona e tla ba karabo o tla itseba. Ha nne o bua le rona e ntse le karabo ya o tla itseba, e le ho thola le ho bua bobedi ba tsona ke dikarabo. Ka nnete wa hao Masoto wa Thuso Dlamini Motladei ya tlalehang ka boqhetseke, ya tlalehang ka hlwahlwa haholo wa leqephe lena la MRTV mo Africa Radio Television. Ka nnete ke a leboha, re tla boela hape re kopana nakong e tlang.